Mentara sau tarik berai bakat way ar hajar ar pesau. Kakasi Student Union Sopdok unit kelap long ya ka match perang inter village football tournament ha Sopdok playground. Layo ru ki kintin priang subhana kaliang u presiden Sopdok unit na kaliang u presiden ulapan pau baka kisu kambut ban kamai spak sibet. Handai ban penmi ya ka fon na benta ban lej ai jing yarap ya ki beduk ha katehi katahan. Layo ki kintin priang subhana kaliang urang basong Sopdok laong baka jing lekai menta ka dei kalat ban kamai joko. Layo ru ka jingkeran na isam lales tanong bed ibadi i presiden jong ka umsning circle. Iba job Linston kum ukong san ha kate kesngi ubade ukur tong uban sa aireng ha ke election FDC na kaseng NPP na mohoti. Kum juru kiladon kirurong ba kibai senran lang bat i. KSU jengi jong ka umsning circle presiden jong ka KSU nang ni na po jong ka Sopdok unit habang ipai sa kajinga LNT jong ikenhun seng bahalang baper ibadon na po matkatahan kajingi ngiyo i ka KSU kare kaway nagiseng bahalang ibadon ya kata ka motif nakabenta bantay nakabenta ban ay kati kamon kati kadiyang bantay nakabenta kalaway jong ikun samla kalaway jong kari bat kacay banriw kajingi ngarang yung singaw manay kajing kran jong presiden kiong ba kajing sedang kajing penya ijungi ya kanay ka tournament kaday nakabenta bangin penmi ya ka fun banyarap nakabenta kilong ying kabadok kampun sin hi ki sport club kijungi iba penila kaya ki tournament iba pair ngayo i ba kampun sin hi kanlong ba kimla bandon kum kata kajing temu ban syong no ban penmi pisah Kum kadak ban kitbok ikipilias baro lai kublei da ukong san kirurong ba. Kajing lekai pedeng ketrom siang persyai kakat saumer. Hadin kata kadon kajing ya sendur lang. Ukong san ulakan jat ya kabol kum kadak ban pleno ya kani ke turnamen. Benta kajing ni lekai kalas sedang.